kao da se oko planete Zemlje nalazi jedan ogromni eksterni hard disk. Eto, imate previše slika, dokumenata, vi njih pohranite na taj eksterni hard disk i tu su sigurno i stoje. Kada vam nešto treba, uključite USB stick i downloadujete informacije koje vam treba. Upravo tako se ponaša i ova sfera. Veliki eksterni hard disk je svuda oko nas, a mi smo hodajući USB stickovi. I kada god želimo, u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu, samo se polako uštekamo u eksterni hard disk i downloadujemo informacije koje nas interesuju. Mi to možemo uraditi zato što svako od nas ima onaj isti metalni vrh i svako od nas je napravljen upravo da može da pristupi tom sistemu informacija na bilo kojem mjestu, bilo koje vrijeme.